muraba agace mu mwahisemo kutwumva. Ni umuririmbyi, umukinnyi wa filime, ni umucuruzi, yavukiye muri St. Michael, akuri Bridgetown. Yagerageje gukorana na producer w'umunyamerika witwa Evan Rogers, abari nawe umutumira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gutunganya indirimbo zimwe na zimwe. Ni umukobwa w'umucungamari Monica Braithwaite, akaba n'umuyobozi wa Ronald Fent. Nyina ni umunyafrogianese, naho se ni umunyabaribados ufite inkomoko mu bisekuruza bya Afurika, Ireland, Ubwongereza na Ecosse. Robin Rihanna Fenty. Uyu ni Rihanna. Nje ndi Hussein. Ikaze. Rihanna yavutse tariki 20 Gashyantare 1988, avukira St. Michael muri Barbados. Afite basaza be babiri, Rajab Fenty na Candy Fenty, na barumuna be babiri, Samantha na Rory. Sabo gusa kuko hari n'undi musaza we Jamie bahuje se gusa, bose hamwe ni abana batandatu bakomoka ku bagore batatu batandukanye ariko bahuriye kuri se ubabyara. Mu bwana bwe yakuze ba mu nzu y'ibyumba bitatu ya Bridgetown. Yafashaga se kugurisha imyenda mu maduka ku mihanda. Ubwana bwe bwangijwe cyane n'ubusinzi bwa se ndetse no kunywa ibiyobyabwenge bya kokayine. Ibyo kandi byaje kuba intandaro mu gutandukana kw'ababyeyi be. Se wa Rihanna yakoraga ihotera nyina kenshi ntigashoboka. Icyo gihe Rihanna yari akiri umwana muto, yakuze abona intambara z'ababyeyi be. Ye ku myaka ye mike cyane yageragezaga kujya hagati yabo kugira ngo ahoshe iyo mirwano. Akiri umwana Rihanna afite nyinshi zamufashaga kurwanya uburibwe bukomeye bw'umutwe. Rihanna aho yanatangaje ko abaganga batekerezaga ko ari ikibyimba kuko cyari gikomeye. Rihanna tuvuga ubwo yari imyaka 14, ababyeyi bari baratandukanye, gusa nyuma ubuzima bwe bwatangiye kumera neza. Yakuze akunda kwiyumvira umuziki wa reggae. Rihanna yize mu ishuri ribanza rya Charles F. Broom Memorial Primary School ndetse n'ishuri rya Comprementary School, aho yiganye hamwe n'abakinnyi bakomeye mpuzamahanga ba cricket barimo Chris Jordan na Clarence Braithwaite. Ese Rihanna yatangiye guta umwuga we wa muzika, naho se producer Evan Rogers bivuga ko yamuvumbuye byatangiye bite? Uko byatangiye hari muri 2003 Rihanna yashinze itsinda ry'abantu batatu bari bagizwe na bagenzi be biganaga, aba ariko ntibabashije gukora indirimbo ngo zigaragare. Twari dukomoje mu kanya ku witwa Evan Rogers, we yabashije kubona abo bakobwa bose maze atangara impano y'umwe muri we. Yatangariye nta wundi yari Rihanna. Evan Rogers ubwe ku giti cye yitangarije ko abo bagenzi ba Rihanna bombi baburizwagamo imbere ye. Ngaho umva aho bahera bavuga ko impano ya Rihanna yavumbuwe na producer w'umunyamerika witwa Evan Rogers. Uyu twagiye tumugarukaho. Bwa mbere yateguye inama imuhuza na Rihanna, nuko maze Rihanna yaje kujya muri hoteli ya Rogers aho yahise akorera amashusho y'indirimbo Emotion cyangwa se amarangamutima ya Destiny Child ndetse n'indirimbo Hero intwari ya Mariah Carey. Icyo gihe Rogers yaratangaye cyane, niko guhita ategura inama ya kabiri yagomba kumuhuza na nyina wa Rihanna. Icyaje kuva mu nama y'aba bombi nicyo cyatumye nyuma ahita atumira Rihanna mu mujyi yavukagamo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha hafatiwe amajwi kuri kasete yagomba koherezwa muri reb. Uyu mugabo yari inzira nziza yo kumufasha, dore ko yari afitanye ubufatanye n'abandi bahanzi bakomeye barimo Shakira, Kanye West, Snoop Dogg ndetse n'abandi. Yari akiri muto, wabyumvise, yari akiri umunyeshuri, bityo ntibyari byoroshye kuko amajwi yafatwaga rimwe na rimwe. Yashobora gufata amajwi mu biruko by'ishuri gusa, kwiga n'ibyari by'ibanze mbere y'ibindi byose. Ibyo byaje gufata hafi umwaka wose. Icyo gihe kingana gutyo havuyemo indirimbo ebyiri. Izo ndirimbo ni Ponder Play na The Last Time. Izo zombi zaje no gushyirwa kuri album ye ya mbere yise Music of the Sun. Muri uwo mwaka kandi ni nabwo Rihanna yasinye amasezerano na Rogers na Carl Staken. Demo ya Rihanna cyakasete indirimbo za Rihanna yoherejwe muri Def Jam Recordings, aho Jay Brown umuyobozi wa A&R muri Bar Recording yabaye uwa mbere wumvise izo ndirimbo. Umva uherekane. Brown nawe iyo kasete yarayifashe ayicurangira umuraperi Jay-Z. Icyo gihe Jay-Z yari perezida akaba n'umuyobozi mukuru wa Def Jam. Jay-Z ku ikubitiro acyumva indirimbo Ponder Play yumvise iyi ndirimbo ari nini kuri Rihanna, ahangira ngo urabyumva, yumvaga igihangano kirenze nyine kugikora. Nubwo yashidikanyaga ariko yaje gutumira Rihanna mu isuzuma rya rebo ye kugira ngo arebe ko yamwinjizamo. Icyo wamenya nuko mu ntangiriro za 2005 Rihanna yerekeje muri Def Jam mu mujyi wa New York, aho Jay-Z yamumenyekanishije kuri Antonio Loredi. Muri iryo genzura Rihanna yakoze cover y'indirimbo yitwa For the Love of You, iyi ndirimbo ya Whitney Houston. Nyuma kandi yanaririmbye indirimbo zirimo Ponder Play na The Last Time twakunze kugarukaho. Kugeza icyo gihe cyose Jay-Z yaratasinyisha Rihanna, ariko ngo yari yaramaze kwemeza
Isaka azamusinyisha, ariko ntibategereje ikindi gihe kuko umuyobozi wa Jay-Z Lloyd nyuma yo kwihera ijisho Rihanna nawe yashimishijwe n'imiririmbire ye, niko guhera ubwo abwira Jay-Z kutareka Rihanna ngo ave mu nyubako bateraniyemo kugeza amasezerano asinywe. Icyo gihe bivuga ko Rihanna yategereje mu biro bya Jay-Z kugera saa 3 za mu gitondo kugira ngo abunganizi bategure amasezerano, kuko yashaka kumubuza gusinya n'indirimbo iyo ari yo yose. Yewe Rihanna nawe yarabakundiye maze ahagarika izindi nama zari zitanye aho zihuriye na label zindi. Kuva icyo gihe nibwo Rihanna yavuye muri Barbados maze yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yabanaga na Rodgers wavumbuye impano ye ndetse n'umugore we. Muri Gicurasi na 5 indirimbo ye ya mbere yise Ponder Play yasohotse mu izina rya Rihanna, yageze mu myanya 5 ya mbere mu bihugu 15 harimo n'umwanya wa kabiri ku mbonerahamwe cyangwa urutonde rwa Billboard Hot 100 yo muri Amerika ndetse no mu Bwongereza. Iyi ndirimbo yabaye indirimbo yakunzwe cyane muri club zo muri Amerika, yewe yaje no kugera ku mwanya wa mbere mu ndirimbo za Billboard Dance Club Songs. Icyo wamenya nuko kugeza ubu Rihanna afite album 8 ku giti cye, hatarimo izo yakoranye n'abandi, kandi ni nazo zamaze kumurikwa. Nyemerera ngo twarumenye imwe ku yindi. Muri Kanama 2005 album ya mbere Rihanna yashyizwe ahagaragara. Iyi ni album yiswe Music of the Sun, yatangiriye ku mwanya wa 10 kuri Billboard 200 kandi yahawe icyemezo cya zahabu na Recording Industry Association of America RIAA. Iyi album kandi yagurishije kopi zirenga miliyoni 2 ku isi yose. Nyuma y'ukwezi kumwe amaze kumurika album ye ya mbere, Rihanna yatangiye gukora kuri album ye ya kabiri. Iyi ni album yiswe A Girl Like Me. Iyi yaje kujya ahagaragara muri Mata 2006. Iyi rero ni album yageze ku mwanya wa mbere muri Canada maze ijya ku mwanya wa 5 mu Bwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi album kandi yagurishije kopi 15,000 mu cyumweru cyayo cya mbere. Iyi album yabaye iya mbere yari Rihanna yemejwe na Platinum na RIAA nyuma yo kugurisha kopi zirenga miliyoni. Indirimbo yayo ya mbere ni Sauce, yatsinze ku rwego mpuzamahanga, yagaragaye mu myanya 5 ya mbere mu bihugu 11, ikaba indirimbo yageze ku mwanya wa mbere kuri Billboard Hot 100 yo muri Amerika no muri Australia. Indirimbo ya kabiri kuri album ni Unfaithful, Ubuhemu. Iyi yageze mu myanya 10 ya mbere mu bihugu 18 harimo n'umwanya wa mbere muri Canada hamwe no mu Busuwisi. Izindi ndirimbo ebyiri zasohotse kuri album ni We Ride ndetse na Break It Off. Muri icyo gihe icyo wamenya nuko Rihanna yari amaze gutangira akazi kuri album ya gatatu na album yiswe Good Girl Gone Bad, umukobwa mwiza yagiye nabi, hari muri 2007. Abifashijwe n'abaproducer Timbaland, Tricky Stewart na Sean Garrett, yakira icyerekezo gishya cy'umuziki binyuze mu mbyino. Iyi album Good Girl Gone Bad yashyizwe ku mwanya wa kabiri muri Australia ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi yaje ku mwanya wa mbere mu bihugu byinshi nka Brazil, Canada, Ireland n'Ubwongereza. Ikindi nuko iyi album ari yakiriwe neza cyane muri album ze 3 zabanje. Indirimbo ya mbere kuri album ni Umbrella, yaje ku mwanya wa mbere mu bihugu 13 kandi yaje ku mwanya wa mbere mu Bwongereza mu byumweru 10 bikurikiranye. Iyi kabari yari imaze igihe kinini kuri uwo mwanya kuri urwo rutonde, nyuma y'indirimbo ya Wet 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 yitwa Love Is All Around, yo yari yaramaze ibyumweru 15 hari mu mwaka w'1994. Iyi ndirimbo Umbrella yatumye Rihanna aribwo bwa mbere aza mu bahanzi bagize indirimbo zagujwe cyane ku isi, yagurishije kopi zirenga miliyoni 8. Izi ndirimbo ni nka Shut Up and Drive, Hate That Love You yari yarakoranye na Niyo, ndetse n'indirimbo Don't Stop the Music. Izo zose nazo zari kuri iyo album. Icyo gihe Rihanna yarushijeho kugira ubwamamare, maze kubera n'ubundi album ye Good Girl Gone Bad, Rihanna yatowe mu bihembo byinshi bya Grammy 2008 maze inegukana ibihembo byiza bya rap n'ubufatanye Best Rap Song Collaboration. Kandi ubundi indirimbo Umbrella iri kuri iyo album nayo yabonye igihembo cy'indirimbo ya mbere muri Grammy Award. Tutari twava kuri iyo album, indirimbo ya gatanu kuri iyo album ni Rehab. Iyi ndirimbo yiswe na Entertainment Weekly Diva of the Year. Album Good Girl Gone Bad yagurishije kopi zirenga miliyoni 2 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine, ahabwa ibyemezo bya Platinum inshuro 2 na RIAA. Kugeza ubu album ya Rihanna niyo yagurishije cyane muri Amerika. Iyi album kandi yagurishije miliyoni 9 ku isi yose. Muri Kamena 2008, bisobanuye nyuma y'umwaka umwe, iyi album yasubiwemo izanaho indirimbo 3 nshya. Izo ndirimbo ni Disturbia, Take a Bow niyo yafatanyije na Maroon 5 yitwa If I Never See Your Face Again. Hiyongereho kandi verisiyo ya Hate That I Love You iri mu muririmbyi wa pop muri Espagne David Bisbal. Izi zose zagiye zigera ku mwanya wa mbere ku isi hose. Nyemerera nkomeze ngutwara umwaka ku wundi, ingingo ku yindi. Mu ntangiriro za 2009 yanatangiye gukora kwa album ya kane Rated R. Ntibyatinze kuko album Rated R yasohotse mu Gushyingo 2009. Iyi album yatangiriye ku mwanya wa 4 ku mbonerahamwe ya Billboard yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika US Billboard 200 chart. Iyi album yariho indirimbo 6 zirimo Rude Boy, yaje ku mwanya wa mbere muri Billboard Hot 100 yo muri Amerika mu byumweru 6.
kandi yaje mu myanya 100 ya mbere mu bindi bihugu 22. Mu Gushyingo 2010 yanasohoye album ya gatanu yitwa Loud, yari indirimbo zitandukanye nka Only Girl in the World, What's My Name irimo murapper Drake. Indi ndirimbo yari iriho ni C&M yayisubiranyemo na Britney Spears. Aha Rihanna yashyizeho agahigo nk'umuhanzi wenyine mu mateka waje imbere kuri charts Hot 100 zigera ku 10. Indirimbo Only Girl in the World ku nshuro ya 53 muri Grammy Awards yegukanye igihembo cy'indirimbo nziza ebyinitse Best Dance Recording. Album ya gatandatu ya Rihanna yasohotse mu Gushyingo 2011 maze yitwa Talk That Talk. Iyi album yerekanwe ku mwanya wa gatatu muri Amerika no ku mwanya wa mbere mu Bwongereza. Indirimbo ya mbere kuri iyi album ni We Found Love, yaje ku mwanya wa mbere mu bihugu 27 kandi yaje mu ndirimbo 10 za mbere mu bihugu 30 maze igenda ikuraho uduhigo twarashyizweho mbere. We Found Love yatsindiye igihembo cya MTV Video Music Award for Video of the Year, bituma Rihanna aba umugore wa mbere wahawe igihembo inshuro zirenze imwe, kandi yabaye indirimbo ya mbere ya Billboard Hot 100 mu byumweru 10 ariko bitakurikiranye. Iyi ndirimbo yaje kwitwa The 24th Biggest Hits of All Time on the Billboard Hot 100. Izi ndirimbo twagarukaho kuri album ni Where Have You Been, yaje ku mwanya wa gatanu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku mwanya wa gatandatu mu Bwongereza. Indi ndirimbo ni Cockney's Love It, yasohotse nk'indirimbo ya gatandatu kandi ya nyuma kuri album, ikaba yari indirimbo yari yarasubiyemo na A$AP Rocky. Album ya karindwi ya Rihanna yasohotse mu kwa 11 2012 maze ayita Unapologetic. Iyi album yerekanwe ku mwanya wa mbere ku mbonerahamwe ya album ya Billboard 200 muri Amerika. Indirimbo ya mbere kuri iyi album ni Diamonds. Iyi ndirimbo yageze ku mwanya wa mbere mu bihugu 20 ku isi harimo no kuri Billboard Hot 100 yo muri Amerika. Indirimbo ya kabiri kuri iyi album ni Stay, iyi irimo Mekieko. Iyi nayo ni indirimbo yaje mu ndirimbo 5 za mbere mu bihugu birenga 20 harimo n'umwanya wa gatatu kuri Billboard Hot 100. Mu mpera z'umwaka wa 2015 Rihanna yagiranye amasezerano na Samsung ya miliyoni 25 z'amadolari yamamazaga Samsung Galaxy, maze Samsung nayo imwemera kumutera inkunga mu kumurika album ye ya 8 ndetse no kuzatera inkunga kuzenguruka ibizwi nka tour yagombaga gukorera mu bihugu bitandukanye. Bidatinze kwa 28 Mutarama 2016 Rihanna yashyize ahagaragara album ya 8 yitwa Anti. Iyi album yageze ku mwanya wa mbere kuri Billboard 200 muri Amerika, ikindi nuko yaje ku mwanya wa mbere muri album 10 za mbere ku mbonera hamwe z'indirimbo zitandukanye. Iyi album yazamuwe cyane n'indirimbo zikomeye enye zariho. Indirimbo ya mbere yariho ni Work, iyi ni indirimbo irimo Drake. Iyi rero yaje ku isonga rya Billboard Hot 100 yo muri Amerika. Izi ndirimbo zemewe na Platinum twavuga nka Needed Me, Love on the Brain. Izi ndirimbo zombi zageze mu ndirimbo 10 za mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika US Hot 100. Mu Ukuboza 2019 Rihanna biciye ku rubuga rwa Instagram yavuze ko album ya 9 yuzuye kandi ko ikitazwi ari igihe cyo gusohoka kwayo. Rihanna muri sinema naho niyatanzwe. Rihanna yakinye bwa mbere muri filime Bring It On or Nothing yasohotse muri Kanama 2006. Indi filime yakinnye ni filime yitwa Battleship yasohotse ku ya 18 Gicurasi 2012. Rihanna yakinnye inshuro nyinshi nka Mario Clan muri sezo ya gatanu ni ya nyuma ya Bates Motel. Rihanna yagaragaye muri filime Setsa ya Seth Rogen na Evan Goldberg. Filime yiswe This Is The End yasohotse muri Kamena 2013. Rihanna yagize kandi uruhare runini muri filime ya Luc Besson yitwa Valerian and the City of the Thousand Planets. Iyi filime yinje miliyoni 300 z'amadolari ku isi yose. Ndagushimiye tugiranye kuri uyu munota. Rihanna mu buzima bw'urukundo, icyo wamenya nuko Rihanna yatangiye gukundana n'umuririmbyi w'umunyamerika Chris Brown muri 2007. Muri Gashyantare 2019 Rihanna yarategerejwe mu birori bya 50 bya Grammy Awards. Abantu baramutegereje baramubura. Icyo gihe raporo zagaragaje ko umwe ari umukunzi we Chris Brown yari yamukubise. Mu mafoto by'umwihariko ku ifoto ya TMZ.com yerekana ko Rihanna yakomerekejwe bigaragara, ari nabyo byavuyemo guta muri yombi Chris Brown ashinjwa gukubita Rihanna no kumutera ubwoba. Ibyo byashyize iherezo ku mubano w'aba bombi. Nyuma y'uko umubano wabo urangiye muri Gashyantare 2009 Rihanna yatangiye kugirana umubano n'umuraperi wo muri Canada Drake. Aba bakundanye kuva 2009 kugeza 2016, ariko ngo haciye ntihaca urwango. Mu kiganiro Rihanna yagiranye na Rolling Stone muri Mutarama 2013 yemeje ko yongeye kubyutsa umubano we na Chris Brown. Aba bombi ariko urwishe yanka rwakomeje kuyizonga kubera ko nyuma y'amezi 4 gusa Rihanna atangaje ko babyukije umubano wabo bombi muri Gicurasi uwo mwaka. N'ubundi
Chris Brown yatangaje ko bongeye gutandukana. Muri 2017 Rihanna atangiye gukundana n'umucuruzi wo muri Saudi Arabia witwa Hassan Jamil. Nyuma y'imyaka 3 no kuvuga muri 2020 aba bombi nabo baratandukanye. Nyuma y'umwaka umwe gusa atandukanye n'umwarabu ku 19 Gicurasi 2021 umurapero w'umunyamerika ASAP Rock mu kiganiro na GQ yemeje ko we na Rihanna bakundana. Ibi ntibyatinze no kugaragara kuko ku 31 Mutarama 2022 byagaragaye ko Rihanna na ASAP Rock bombi bari bategereje umwana wabo w'imfura. Yewe bidatinze baribaruka. Duhindura ingingo ubundi nkundire nkwerekeze ku bikorwa by'ubugira neza Rihanna yagiye agaragaramo. Muri 2006 Rihanna yashinze fondasiyo igamije gufasha abana barwaye indwara zidakira. Muri 2007 Rihanna yagizwe umwe mu baambasaderi ba Katia Love Charity Bracelet mu rwego rwo gufasha gukangurira abantu no kurwanya virusi itera sida. Rihanna n'abandi bantu bashushanyije ku myenda yabo H&M yo kurwanya sida. Mu mwaka wa 2008 kandi Rihanna yakoze urukurikirane rw'ibitaramo by'urukundo byitwa A Girls Night Out kugira ngo bigirire akamaro fondasiyo. Ibyo bitaramo byose byakozwe ku buntu. Amafaranga y'abaterankunga n'abamamaza yagombaga gutangwa kugira ngo batange ibikoresho by'ubuvuzi, ibikoresho by'ishuri ndetse n'ibikinisho ku bana bakeneye ubufasha. Muri Nzeri 2008 Rihanna yagize uruhare mu ndirimbo Just Stand Up hamwe n'abandi bahanzi 15 b'igitsina gore basangiye stage kugira ngo bakore iyo ndirimbo imbona nkubone. Kuri televiziyo Stand Up to Cancer yafashije gukusanya miliyoni 100 z'amadolari yo gukora ubushakashatsi kuri kanseri. Rihanna yashinze fondasiyo ya Caroline Foundation CRF muri 2012 mu rwego rw'icyubahiro ba sekuru be Carara na Ronnie Braithwaite. Gahunda ziri muri iki kigo harimo ubuvuzi mu bitaro byitiriwe umwamikazi Queen Elizabeth Hospital muri Barbados na gahunda z'uburezi. Rihanna agaruka kuri Carara Foundation yashinze yagize ati: ndumva bikomeye ko abana bose aho bari hose bagomba guhabwa amahirwe yo kwiga neza. Kubw'ibyo nshimishijwe no gutangaza ubufatanye bwa Clara Leonel Foundation hamwe n'abayobozi baharanira uburezi Global Partnership for Education na Global Citizen. Gukorera hamwe nzi ko dushobora kongera imbaraga kandi tugafasha miliyoni z'abana bakabona amahirwe yo kwiga ku isi yose. Mu Gushyingo 2012 Rihanna yahaye amadolari 100,000 Food Bank Donation inkunga yatanze kubera inkubi y'umuyaga wiswe Sandy. Ku ya 3 Mutarama 2014 Rihanna yari muri gahunda ya Mark Vivagram Campaign. Iyi yari campaign ifasha abagore, abagabo n'abana babana virusi itera sida. Muri Werurwe 2020 tanze amadolari miliyoni 5 mu kurwanya COVID-19. Si ibyo gusa kuko nyuma yatanze izindi impano z'ibikoresho byo gukingira abantu ndetse natanze mu 700 by'amadolari ubwo mu gihugu cya Barbados hibasirwaga n'umuyaga. Muri Mata 2020 Rihanna yongeye gutanga amadolari ya Amerika miliyoni 2,100,000 ahuza n'umuyobozi mukuru wa Twitter Jack Dorsey, maze aboneka amadolari miliyoni 4,200,000 kugira ngo batange inkunga yo gufasha abantu ku giti cyabo ndetse n'abana bakorerwa ihohoterwa rikorerwa mu ngo mu gihe cyaguma mu rugo lockdown. Umunota tugezeho niba tukiri kumwe ndagushimiye. Ubuvugizi Rihanna yagiye akora. Rihanna mu iserukiramuco rya NCAA March Madness Music Festival yanatangaje ko atemeranya n'amategeko agenga ubwisanzure bw'amadini ya Indiana yemerera ibigo n'abantu ku giti cyabo gukoresha imyizere yabo y'idini mu rwego rwo kubarinda. Indiana's Religious Freedom Restoration Act ni mu gihe kandi abashinzwe ivangura rikorerwa abantu ba LGBT, discrimination against LGBT people. Rihanna hamwe n'abandi bantu benshi bazwi cyane bagaragaye muri video yo kuri internet bise 23 ways you could be called if you are black in America, inzira cyangwa uburyo 23 ushobora kwicwamo niba uri umwirabura muri Amerika. Iyi video yasohotse ku bufatanye na We Are Here Movement and Called for Action Against Police Brutality. Iyi ni movement yasabaga ko hafatwa ingamba zo kurwanya ubugome bwa polisi yibasiraga abirabura. Rihanna kandi yamaganye politiki y'abinjira n'abasohoka ya Perezida Donald Trump harimo itegeko nshinga 137 ryashaka kubuza abaturage ba Irani, Iraq, Libya, Somali, Sudani, Syria na Yemen kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Gashyantare 2021 Rihanna yayigiye imyigaragambyo y'abahinzi b'Abahinde bamaganaga imisoro ihanitse mu buhinzi abinyujije kuri Twitter. Ibindi wamenya kuri Rihanna yabaye umuntu wiganje ku mbuga nkoranyambaga no ku mbuga za internet. Yanaje ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa Forbes mu mwaka wa 2012 Social Networking Superstars. Muri 2013 Rihanna kandi yatowe nk'umuhanzi ukomeye wa pop mu Bwongereza n'umuyoboro wa UK for Music. Rihanna afite izina ry'icyubahiro rya ambasaderi
ushinzwe umuco n'urubyiruko muri Barbados ku 22 Gashyantare 2008, David Thompson wahoze ari minisitiri w'intebe wa Barbados yatangije umunsi wa Rihanna mu gihugu cyabo. Rihanna ku nshuro ya gatatu ya Diamond Bar wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yashimye imikorere ya Rihanna maze agira ati yabaye imbaraga zikomeye mu rugamba rwa muzika by'akarusho no guha abantu icyubahiro. Ku 28/08 yanashyizweho na guverinoma ya Barbados kuba ambasaderi udasanzwe kandi ufite ububasha afite inshingano zidasanzwe zo guteza imbere uburezi, ubukerarugendo n'ishoramari kuri iki kirwa. Rihanna umutungo ugira ngo agaciro karenga miliyari 1.7 y'amadolari yashyizwe kandi ku rutonde rw'abagore ijana bakomeye na Forbes muri 2019. Mu mwaka wa 2020 yanagaraga ku rutonde rw'abakire rwa Sunday Times maze inegukana umwanya wa gatatu ku rutonde rw'abacuranzi bakize cyane mu Bwongereza. Muri 2020 NAACP Image Awards biciye muri BET, Rihanna yakiriye igihembo cya Perezida Derek Johnson aho yagize ati Rihanna ntabwo yishimiye gusa mu mwuga utangaje nk'umuhanzi n'umucuranzi, ahubwo yanagaragaje ko ari umukozi wa leta w'indashyikirwa kuva ku byo yagezeho mu bucuruzi binyuze muri Fenty kugeza mu bikorwa bikomeye bye nk'umuntu uharanira inyungu akaba n'umugiraneza. Rihanna agaragaza ubwoko bwe, imico, abantu no guharanira ubutabera. Muri Nzeri 2019 byatangajwe ko Rihanna yasinyanye amasezerano na Sony ATV Music Publishing. Umva bimwe mu bihembo Rihanna yagiye atsindira n'umusaruro yagezeho. Muri Gashyantare 2013 mu birori bya 65 bya Grammy Award, Rihanna yatsindiye igihembo cye cya gatanu cya Grammy mu cyiciro cya video nziza Best Short Form Music Video ku ndirimbo ye We Found Love. Muri uko kwezi kandi isosiyete ishinzwe imbuga z'Ubwongereza United Kingdom's Official Charts Company yatangaje ko Rihanna yagurishije kopi 3,868 mu mwaka wari wabanje muri icyo gihugu. Ibyo byahise binatuma aza ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'abahataniraga ibihembo bya Brit 2013. Icyo wamenya nuko kuva muri Nzeri 2018 Rihanna amaze kugurisha kopi zisaga 1,500,000 ku isi yose, bituma bamwe mu bahanzi ba muzika bagurishijwe kurusha abandi b'ibihe byose Best Selling Music Artist of All Time. Mu buzima bwe bwose yabonye ibihembo byinshi by'icyubahiro, harimo ibihembo 9 bya Grammy Awards, ibihembo 12 bya Billboard Music Awards, ibihembo 13 bya American Music Awards, ibihembo 8 bya People Choice Awards n'ibindi. Rihanna yahawe Icon Award mu bihembo bya muzika by'abanyamerika 2013, igihembo cya MTV Video Music 2016, afite Guinness World Records 6 muri Amerika. Rihanna yagurishije alubumu zisaga miliyoni 10 ku ya mbere Nyakanga 2015. Ishyirahamwe ryandika amajwi muri Amerika RIAA ryatangaje ko Rihanna yarenze miliyoni 100 zemeza indirimbo za zahabu na platinum. Rihanna n'uwa 10 wagurishijwe cyane, akaba n'umuhanzi wa kabiri wagurishijwe kurusha abandi mu bagore muri Amerika nyuma ya Madonna, kandi n'uwa kabiri nyuma ya Beatrice ku bantu benshi bagurishijwe cyane mu Bwongereza mu bihe byose. Ni byinshi tutarangiza aka kanya, ariko nyemera dusoreze kuri ibi. Indirimbo yafatanyije na Eminem yitwa Love the Way You Lie, Umbrella, Disturbia, On Again the Word, We Found Love ndetse n'indirimbo Diamonds. Izi zose ziri mu ndirimbo zagujwe cyane ibihe byose Best Selling Singles of All Time. Iki nuko Rihanna afite indirimbo 7 zose ziri ku mwanya wa mbere ku mbonera hamwe y'indirimbo zishyushye R&B and Hip Hop Songs na Airplay Chart. Ikindi kandi inshuro 16 zose yari uwa mbere kuri Filmic Chart, naho indirimbo zirenga 30 za Rihanna zaje mu ndirimbo 10 za mbere mu Bwongereza na Australia. Ni umuririmbyi, umukinnyi wa filime, ni umucuruzi, yavukiye muri St Michael, akorera muri Bridgetown. Yagerageje gukora na producer w'umunyamerika witwa Evan Rogers, abari nawe umutumira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gutunganya indirimbo zimwe na zimwe. Ni umukobwa w'umucungamari Monica Braithwaite, akaba n'umuyobozi wa Ronald Fent. Nyina ni umunyafro-Guyanaise, naho se ni umunyabarbados ufite inkomoko mu bisekuruza bya Afurika, Ireland, Ubwongereza na Ecosse. Robin Rihanna Fent ni Rihanna. Mwese mwahisemo kutwumva, ndabashimiye. Ndi Hussein.